Yeah, namukana kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, so video lentani kani enda because I've been accused nozonda Ben Mayengani, nozonda Ben Mayengani, and the reason for that is because kama previous videos moya lo hambuta disturb Andre kasa face of the matter anzange ni nghenela deep a kota ku swi twisisa ku swi fike njhani mina ndzi ni complain. Alright, sweswi hi ta ku vulavula hi mhaka ya Ben Mayengani poor management, even tlhela ni hi linka ka timhaka ta Manyangatsi. Ku na swo tala leswi vanhu vo tala mo accuse-aka hi swona Manyangatsi ku a dyela vanhu mali without understanding ku swilo leswi tirha njhani. So hi ta khevelela hi mhaka copyright. So laha va fike va vula ku Ben Mayengani a ka ha posti nchumu hi yena, ku hava un'wana a fika a n'wi postaka like about Ben Mayengani, anything about Ben Mayengani online. Okay, sweswi ni ta ni kha ni referensa ngopfu ka YouTube of course, hi ku na swi tiva ku hi kona la vona ingaku a va referensa kona ngopfu, hala kun'wana se a vo nyanyisa. Alright, se therefore before artist yi humesa music, let's take like ever since 2018 for the artists leti nga kulukumba ti nga henhla vo Ben Mayengani, vo Dr. Joyce Rimani, vo Prince Rangani. So before yena album la yi huma, lexi xi endleka laha music lowu wa yena wa licensiwa, manitwanyana wa licensiwa. Loko wu ri licensed laha, loko u va wu ri licensed swi vula ku any revenue made from that song yi ya ka that artist, manitwanyana. So a swi make sense loko Ben Mayengani let's take music wa yena wu nga ha postiwi online ku ve music lowu licensed, right? Hikuva loko ku ri ku na van'wana va nga ni disturb nyana but it's fine. Laha loko music wu ze wu va licensed for mali leyi ya laha ka that artist. So a swi make sense loko music wa Ben Mayengani wu nga ha postiwi ku ve all the money which is going to be made yi ya ka yena, and leswi tlhela swi worka in his favor if vanhu vo tala va ri ku posteteleni, because sweswi ku tlhela ku na high chance you can even make way more money hikuva vanhu vo tala va ta va kha streamer from various areas. So ni mi nyika example sweswi, let's take vanhu vo the big artists like vo Makhadzi. Sweswi na ku mi nyika task mi kota ku vona ku swilo ni swi vulaka ni lwa leswi leswi ni swi tivaka. Sechani risimu ra yena mo tsala ku Makhadzi pen ya jealous. Loko se mi researchini laha mi ta fika mi kuma ku ti-sources ti tele laha, by va ti-sources ti tele swi vula ku music luwa wu postatele hi vanhu vo tala. Mi ta kuma ku a wu posta hi Makhadzi na open mic ntsena, ku na vanhu vo tala nga wu posta and a va ndli nchumu hi swona, vanhu lava a va ndliwi nchumu. Why? Because music loko wu license, loko music wu ri license it means mali hinkwayo leyi nga ta kha yi generatiwa from that song still yi ya vuya ka that artist, ma yi kuma nyana hi swo sweswo. So loko management ya Ben Mayengani yi ku music wa yena wu nga ha postiwi online, swi va swi ri useless sweswo, and to some extent a nga tlhela luza revenue. Hikuva loko ku ri a ku ri ta ku na un'wana la ta poster like let's say a big person like vo Manyangatsi, laha Ben Mayengani a ta tlhela endla even way more money, ma vona ya. Hikuva na ti-fans ta Manyangatsi a ta vona laha ku nga ri leti ti nga vona ka page ra yena ntsena leri nga kona ka YouTube, ma yi twisa nyana. So na ku tlhela ni address na mhaka Manyangatsi leyi vo tala mo ka mi nga yi tiveki. I think this guy has been accused of this and fike ni vheta ni meka sure ku mhaka leyi na yi basisi. Se laha hi va 4 loko Manyangatsi laha kumeka a ri karhi a uploada those songs a nga ri ku ndleka mali, ma yi kuma yana. And ku vona ka mina I don't think i tshama a endla mali through a big artist and munhu ku music lowu va wu ri license. Lexi a va kha xi endla loko a uploada laha u ku va kha ku risa channel ya yena, because anyway those songs were licensed. Loko ti ri licensed sweswi vula ntsena ku mali leyi endliwaka laha, as I've already said, yi ya ka that artist. So mali hinkwayo leyi a yi ya ka artist a yi nga zi ya ka Manyangatsi. Leswi mi fike mi swi twisisa sweswo, music lowu licensed and most of the songs leti uploada ka channel ya yena a ti ri licensed, mani kuma yana hinkwato a ti ri licensed. Na leti tin'wana va kha ti promote ku wena a va va n'wi hakerini but a ti va ti ri licensed. So leswi a na ku basa swona sweswo no mhaka leyi copyright leyi va hi vulaka va Ben Mayengani a nga ha postiwa no postiwa va very wrong. It's part of poor management. Mhaka performance I think ni vulavule swi helerile yona, ni vulavule ngopfu yona na huma swi tiva sweswo ku poor performance yi kona but management ya yena a endli nchumu hi swona. So yela hi tshika no lovola ngopfu mhaka leyi ya copyright. Ya loko ri va amazing subscribe ni ta kuma mi tlika subscribe.